Kau sakit bifas tu naising tomo short kepari ni cesta kenai. Bari ke kacang maya payo. Tini honorable EM pre-roni youth rono. Je football season football tournament kiye youth rono encourage kiye ke have tournament organize kemani ba ye. Pre-ro dai so asuk tongai jara dignitaries ro part department ni chaudhary ro police department media tre jara finance spectators ro nang no bo football tournament ni best wishes. Football tournament actually being bangma ko sao the MDC Cup money ke eba ke MLA Cup money ke money rang puja ways ke kya football tournament ke ni thangke 2-3 लाख थानाय पूजा आसो थानाय किंतु एक्चुअली नाय दी जेपो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उम आपो पा कंसंट्रेशन स्पोर्ट्स ऑफ है स्पेशली यूथ रो क्या एग्जाम्पलरी सिचुएशन क्रिएट उम थांगो जरा प्लेयर्स दंनाय ग्राफता सा एक्साइटेड उम जे फाइदि जों सुजुग माया जोंफो थुंलायना होयतो अनेक ब्रो स्पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर नुक याफो मायो बट एकजना स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट उंगे तंखे फुटबल लाबार उंगे तंखे बा क्रिकेट लाबार उंगे तंखे बुं जदि से स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट उंखे बुं ऑब्वियसली बोटिंग मा टूर्नामेंट बोटिंग मा स्पोर्ट्स बोटिंग मा गेम वो पार्टिसिपेट खेनाय जदि से थुंगिया इपो बिनि कलिग राउनो सानाय जे पार्टिसिपेट खेदि इले Gerok mau, courage bilungu, respect bilungu, keha discipline jeta life abo display ungu society go. Tre jara tini participate khenai jara tini ni players ro tongnai nang ni best wishes trophy unsuk to unsuk ste abo matter khiya winning or lose abo ko matter khiya ma matter khe nang sports enthusiasm nang je aso hatsa ni phaye ro participate khemo future generation nang je inspire khemo jara tini ro try ro nai atu nai tong phainai jano nang inspire khemo abo se matter khiyo pre weha tini ni jara organizers ro no my sincere gratitude I'm very thankful hatsa ma riyo nang no bar অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস কেমন ইসলাই বটিংকে স্পোর্টস ন বেশি ইম্পর্টেন্স হইয়ে বটিংকে কেহা অর্গানাইজ কেমন ইবা ইয়া পা ন খাচ্চাং হা মাই বেস্ট উইশেস অল দ্য বেস্ট